kwanira chirangi echo boigo chire chechi brand echo chire chingia kirage chirangi chiga niko chire chibirengo ndabono babwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na boigo chiriye chia mache inyoranga chirangi chiga niko chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganie gwochoganire erangiyiga aseduke yigaya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yenyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yigaya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imiyumuchuri g'Obusongo iyoerangwe n'eduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyoere angwe n'ebingi ya Credit Bank asamange bakere simbwe terase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha, kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama wewe mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo watu wote na Wairire nande umwancho murigire Gatembe TV na kwariganire ase kiunga chinsa inye chabono maragoba ritukeriga ri Juma hitariki 25 onarimo irinde tinyara basanga ayo agende twataka ase chinsemo umwancho murigire nane mono kare tukurigira ase amangana siasa na boigo ase nsemo ya magendo na boigo ne bikorwa byabantu kwerusia amagema ekero ase ekero ayo na yanda mange enyore ase ikiunga chinsa echiga chabono botuko na ase chinsemo cha Facebook na YouTube tunyora buna Gatembe TV kurose ensemo y'imanyerere nere Wilson Makori ninche kuruba Matilda obaiwa na nekirongo chaka kurwa ase chinsemo cha abochura yo kutoka imea Kiamwansi sub location Kitutu Central Ward imea Kitutu Chache South County ya Kisii ikirobono abamenyi bechinsemo echo bari no muichano umonene magega y'umugaka w'emyaka 50 no yomo wono anyara kutoka kwete gose gesungetie ase inyumba yaye rituko oria rero korengana ni amate nigo banyare kwera nigo umugaka uyu abere bagotwara gichegenka na omongnoye ikigirite omongnoye kwimuka konganya anabana nekero andake banyare gusanga ebirengero buna kirokende nebirengero byanyarite kumwengira ere akanyara kwimukia igitambukiro gyo kwerusia obugima bwaye anko dipo nasanya na roboti oro Egekora getarie kiabo tambe nigo bono gia ichania abanyakenyero babuchurwa Kiamwasi egutukemeye location ya Nyatieko omubasolero maega yo musacha yomo asilita Simon Onderi gotoka mwaye gesungetie ngori ntinaro isi magana nkorokwa mwakanza moisese na asilita gatotiga
enduwe yane ya nyerere kwengenta mwana oyo mintomo kwengenta kwaye muriyo na babachanda nire gocha akora chonywa marua ocha nyumba mbali koigwana abana bae bonsi nyumba kanya nabo barara kini abanyaruka bonsi banganyire kurwo bamutigire bweka gukwana ne amateywe nigo batebirenga nigo babiri bagotwara ngusanano n'umunginoye ingana ya mwirire tere goika okunganya munginoye uraburi kurwanga kire ntambe tatiganje getegatia akarorekana una chiete ngarangu mungwano ya beri byango korali bintu bya yigasi ya ma gabwa korabia ekokotongo atiare ubeka abantu bakana na kuwata abantu batanga sini balimo ngango baliana ni alebesa ogwe pima chikiro asengori tarige korege tangani giogotaka kwerusia omoyo bone li unachete kunywa mario goigoro nali na tebe tingunyure lio lakini ngochi kumubolia ngachi kumubolia gante yaya gusaba nali bunamenya tobo kwangu ganari gusaba tali kore nali ngaburi nkwale umuntu tali kore na mwawo nyomba nganinje nali gusaba kinde nyomba ntete gotinye nyomba juwe tomenye taba murabo kaninje bwekanda abandi ne skuru ba kabwata gachaga ntete korasie kanyomba mbere nyomba keigo nganye iskoga riria siekire agaswe room yae ngayuga kuoga ngabwata ngete room ye mumro mtonaro koro ku Fred ngaita igoro gabu ngachanka igora ngama akabwata agatinyoka gocha isko akamnyoka nechichube chitimeti asachete na chocho igoro nari ngi nasone kandi kasi ane ngagwe report ndu yane nege ko ngagire siminga ndu ya nyure eliogo ngomuboni kya kunyure eliogo bono igo mungino minto bwate gabu oruwari takito kuchurikira tumanga kya kamenya nere kya kunyure eliongi kyaba ngamatebiga bono igo nyema muruwarite ange kwante ngiche muri na kitari lakini to kwante muntu nyuri eliogo nyire nyitari nonyena bo omwana oye aserieta Clinton nigairanga kurwa magoroba nigo baringe buya magoroba igagasoka kenda town akaira nambu yaringa gataretere ndagira tukaros tukarage ono igamambi nabo kasa 12 na tura umwana bana ba minto nabapanga bende school tata nwinge kiro igoroga bwako wochieti ono kinde gasinche shuguri getegoro yega stima itikende mete nkaga igabunatige bintu bire buya obosemia gochia sabangina no koremereria obugima nabagaka babo abangina twancha abagaka baito singe nchobulu mawari tubwakongire kurara turi nande twaboka lakini toito musacha na tarakwa tabo kwikira nayo tebe na kiatira ratiga tokareki turare yento na teya bangina korigie kiumboswe bibiti kura mafuta mugaka rero no bwatekende yayo rero timbwatekende rero nekinanyora turi chingakio choboigo mutureti wekenyurikio James Onyonka nigo bona boriria abantu bonsi komenya no morembe naboigo kugayana chingaki elio manaria soira senyumo igongo tebanga kero kende ase nyomba gusase mechia kero elio manaria abeire omuntu tigakoire echukumo yo gweita igoko ani kwa no kone na abantu baminda ase more kaba abantu momanyete ngakero omuntu akogoseire oboro boko baigoro konyora gwakorire gento getabwenereti kuripotire gitaseni kia ukia gatembe kuruga sekenyero kia bochura kia mwasi egotoka ase sub location ya Mwamusioma imeje location ya Nyatieko alietera na enkoro kwa Dipon asanya mwana onye ubugima bwakongire abantu banyare koremererania na gotigana nayo moncho morigire nigo litkoria rero ebyombe aho byanyara gosirwa ase omuroberio umanyekanite buna empowerment program oyo nyara gukorekana ase chinsemo cha Kijauri ime ya Gesima iyo gotoka ase bunge ya Burabwe county ya Nyamira egati ya barai bali banyara kora umoyigoyu ngamo no speaker we bunge nene omoske Moses Ogetangula nabo igo umwakilishi wa sport kora ase county ya Nyamira negati ya barai abange abo banyara kwikira naroro nabo igo kukwanira amangana ayumono alengete omo ogusi nabo igo na abakenya bonsi Ejuma yitarikie 20 nigo yaba yera chikwenyurwa hasi bikundi biga kurwa se county ya Nyamira
mwega orenge mono gwe kanisa na matera noragwa na Moses Wetangula kurwa sebunge nene mwechifu wepo Mosike Silvano Sosoro Mosike Jafeth Nyakundi kurwa sebunge ya Kitutu Chache North muimeterepwe county ya Kisii Mosike Donya Doris Aburi Mosike Steve Mogaka kurwa sebunge ya West Mogirango Mosike Zairi Janda kurwa sebunge ya Nyiribari Chache gati ya Barayi banda bange asikirenga yokwene kebuna ebikundi biga bya Kinigwe. Waswahili wanasema ukisaidia mama umesaidia nani? Umesaidia jamii. Na ndio kwa maana tumekuja hapa siku ya leo na Mheshimiwa Spika ili tuweze kusaidia akina mama. Pesa kwa mifuko ya kina mama, sababu mama ukipakia pesa jamii itasonga mbele. Mwanzo tembea. Na kama umekuwa ndio hata mbele. Ukwa na chenga kicho Mosike Jerusha negagikire bikole byogosarwa ku mwana Mwiseke Chisegi chegenkano bundiria wechingencho au oteba ebyo nebikole byetirwe nechingaki nabalia barachigotoka mbachiko imukeregwa egetambo kerege tindikiri chiko kama mwenza atikiria atikiria mtoto mchanga hawezi kujulikana. Hiyo ndio mimi kama mama county every day huwa ninaongelelea. Na ninataka hata leo nipe watu wale ambao wanafanya hivyo niwapee honyo. Ile mambo yangu wanafanya nikikupata wale ambao nimepata already wanajua mahali wako. Okwandera boigo ebikole bwebi wetwa sebonge ya Burabo imeye county ya Nyamira ebyerekanire komentekana na monasa matoka bwangoiga buri serikali gutinyo bulindi asichimbebe chensemeyo elyo kwene kibuna omurembe wagendere kwene kiwabo igo bulindi bwatingigwe hivi ambao umerudi kuzi wa ng'ombe inataka ni kweli tunaomba wale watu wabaya ambao walikuwa wanaiba ng'ombe zetu hapo awali na wakatoka na wameanza kurudi, tunataka kuomba serikali yetu hapa kwetu sisi hatuna kitu kingine sana ile ambayo inatuletea mapato ni zile ng'ombe ambazo tuko nazo ndogo. Sasa mtu akiamka apate ng'ombe imeenda hiyo asubuhi mtu anaruhusu hapo. Tunataka kila nyumba mahali watu wengi wanakaa tuwe na watoto wengi waendelee kusoma. Abarayi baigani ko boigo barorekana kwegerera serikali inse y'Oburayi bwaye Dr. William Samoei Ruto na batabuna obekiromokia hasa magendero kolenganirwa n'Oburayi bwaeta wekase binyoro egati yabo ogochakirwa kumurobulio w'echinyomba chiligulire inse okea kweliguli ly'echindagera okinigwa we sekta ya masomo boigo nilia ya afya inse y'omurobulio muya wowenia osha nkuruboterega taseni kyagatembe kurega se county ya Nyamira litrane nguruko Daniel Untiri nase omoyego yoyo mwancho murigireria nigo bono omoriketo Paul Kapo Okaranya ragutwariganiria egati ya siasa eria nyaragwa ko ase omoyega oyo na aboigo egati ebinto biri bya nyaragwa kwanero mbere ngamo no gusira serikali igeri tuko na boigo gukania bale bonsi babangete kunyakora okorobekana ekero asekero banyare koira ngora aiga asense ya Kenya ase musangerekano yoiga wikiranwa muono muspika bwe bunge neno Mosike Moses Wetangula nigo siasa chie serikali nene chanyara ko bachikore mwense ase abanenje kurasora ngoreka bagendera ko bakuboliwe kwaneke kubatesha serikali ekogamba sebono ili kwenyolera amagendero ase abega bakwa ko boke serikali baerere merobeli serikali bwate kuchasa bananchi. Sasa mimi nawauliza jamii ya Kisii, pesa ya serikali ndio hii tumewekewa meza na nyinyi mmetuchagua. Wewe kumba kwa kiasi. Wewe kumba kwa kiasi. Kwa sababu na mtakata tuogieni na andi na wametati leweka mwenyewe. Ekana kikamura Kenya nayo ku taxes. Oko mwanga ama tumshike bana ko masekera ama ko bere. Ana kumuri tax yao. Tax yichaye.
hapa zakasokia maino na mambo za yora na kende kutana mwana kuchukutwe hivi tena kusandra bokamura. Mimi nawaomba tuweze kushirikiana, tufanye kazi pamoja. Saa hii ukiangalia katika zile nchi za Afrika zile zinafanya vizuri zaidi, Kenya ni mojawapo ya ile nchi inafanya vizuri. Aya waiga boigo nigo bagendera kwa bakugikirio kurubekano ku kwabo gokwenekirwa eikiria eta gintu kurengana muna rubate birege gosalie nibe nyinge aseba tukutera le chinkuma muna okurubekano ku ni gukora tunyara kwa gokorekana eikigocha asibabulire kiombekerie kurigiriria igoro yobokoreri bwabana nyimbo kya IPOA gukora imirimo yabo boikiranu. Every day you're holding meetings kupanga jina next week at Wednesday atutakuwa na vita Nairobi, atutazunguka Nairobi mwibie watu maduka. Wale ambao wanaleta furugu na kuharibu biashara ya watu tunawakemea. People struggle to build lives. Insurance hailipi mambo ya fujo. So you have crippled somebody who has struggled so much to be somebody. Ndio tunasema nchi yetu hii, hata mapolisi wetu, we can't use an incident of one policeman to condemn the entire police force. You are an independent commission. Msipokee taarifa kutoka sisi wanasiasa ama watu wengine. Ati mnaambiwa kamata huyu mnakimbia kukamata. Kamata huyu you are supposed to be an independent commission. Fanyeni kazi kulingana na sheria. Waigo hoyo kabiro mokonyi bumurayo munene bwensomo Rigathi Gachagua asomoje gojegani ganyara ko bagakore mwage siasa asaburiwe kulita chinkwana cha Ukisikia Rigathi Gachagua akiongea utafikiri ni Martin Luther King. Juzi alikuwa anasema watu wauawe, Kenya ni shares, muende mahali mnaenda. Ndio amekwama kidogo anaongea utafikiri ni Nelson Mandela. Hii akili ametoa wapi? Mtu mwenye ako na shida. Nilisikia akiambia naibu ya rais ya kwamba ako na soprano. Uko na ukose base kuliko ukose akili kama ya Gachagua. Ili ukose base ni sawa, utangangana utasema kenye utasema, lakini ukose akili ni tabu kubwa sana. Omwerio ye nigo abananchi nabo nabaraiba boli gukweneke kwa omoske William Samoei Ruto amagoro elio anyara ko bagwikirana cha agenda jahe ejo abalirete chira chinga kicheche campaign. Ikifika 2027 wengine watajitokeza, but us who are working with President Ruto we say apate 5 tena ili aendelee kumaliza kazi yake vile mzee Kibaki alifanya term 2, Uhuru akafanya term 2, yeye akimaliza wengine tuko huko nyuma tunangojea. Inko ripoti rigetasini kya wanchete kya Gatembe kuruge Gaston Semechiga cha Nyansiongo imeye bunge ya Burawe County ya Nyamira inche kwanguru kwa Polycarp Okara ase musange kutigara ime ya siasa ni gobono omugusi agendete kuburirwa abanyare kogendera kwirikia ase ekiama kia UPA oyore omucoordinator kuro ase county ya Nyamira tenete ya mangana yo waka ekoko se kogendera konia ekiama kyo kia UPA ni gobono anyara kuyakwana yaiga kira obare gukora omoyego yomo omoyega kuro ase chinse mo chamecheo egotoka ime ya Kemera Kitutu Masabe county yo ya Nyamira na kubora buna omoske Dr. Fred Matiang'i abonete kosiro na boigo kogendera wakerwa ekoko aiga niko agukoneka litukeri morioka magia Dr. Fred Matiang'i wika aiga ase nse ya Kenya ekirara chikogendera na siasa yae ase Matiang'i nonde yani omogusiyo ito nande ngogete yani igoni gwete ngotango chikureji chaikire gakinga kemambia igoni gwete biyo mwana ito esokire nande tuigwete biyo yani yona abana baitu banyori ibande bagwatero omugambi ito kanchi America kaninjega nigo togwaka 20p abagusi program permanent kura yake kwa Matiang'i alafu aruti ategerere radio amalieta ngoro kumbose Josephat umuibor wepunge ya Kitutu Masaba egwadi ya Kemera etuwa umerane bune Kenyoro asengencho yo kwegendereri na mono gwetani gokora registration asengencho yo mwano ito Fred Matiang'i twachira asa igasengencho yo ko register abantu baito kosoma sinani ime kabisa nande mono taite gokwanera ringana irimo na twa welcome iri morayo ito musike Matiang'i
na igete butuko no aramona into aiga Kenya masabari twabegete nache atokorere gasi ache tubwaterane twamororiro ikire na ni Nyasaye bwanchire na igete buya twasabira maya bantu ba minto ense yonsi piengima Kenya mzima twasabira maya kero tokubwaterane ense moyechu Marietane yankor ko chief coordinator John Nyamboga Morias igo nabato na koleta bantu ba minto bonsi banyamira na kisiengima amo asoko register UPA na kuwa mono na ito ragwe misaba saba ito chenzi babu atevi bande avuteke bande ne kura igoma ete totwa atie kura igon tora koragasi ketu taito morayo ito koro ku Fred Matiang'i tutaito kama chora no mwano ito oyubwa nchiru Kenya ngima abeta kere to mubwatesie na ko liga chikura so bonge de banda basaba babu ate igona boteta ko gandere chere kabirejo erinde tunyare ko fauru egeteke kogera murocha bukungu babere Kenya yodo atebeti bottom up ora kumbere bottom down igoto ko sabanya sai atokonye 2027 Fred Okengo Matiang'i atokene ore president ya sita ase Kenya na omukonyi bumurai wense mosike kidure kindiki nigobono a nyarire kwerera igati yebitambukiro nabo igo amagendera ya nyarire kwikiranirwa ne serikali ya Kenya Kwanza gekubwatirana na ensemweli ya upinzani ya nyarite goso ase serikali gakorare nabono nigo serikali ase etamwega ye miaka 5 banyare gukora ase kwikira ase miaka 2 nenusu bono nigo banyare kwikirania amagendero a ase wizara yechisemi eyoboche wizara yoborimi nabo igochi wizara chinde chinyenge nekira kubura na ase aliataratabuka na chigutabuka ase amatuko amake arebosio. The retreat received a report of the midterm performance of the fifth administration, focusing on how the implementation of the bottom-up economic transformation agenda has stabilized the economy, enabling it to overcome structural challenges, persistent multiple shocks, and financial stress. It appreciated key achievements under each of the priorities of the bottom-up economic transformation agenda pillars. Under agriculture, the retreat acknowledged the impacts of provision of subsidized fertilizer and connecting farmers through digital platforms in scaling up agricultural value chains, which have contributed to food security arising from increased output of major crops and higher income to farmers. Under affordable housing, the retreat noted the tremendous impact of the program in providing decent shelter, job creation, particularly for the youth, and stimulating the construction industry value chains through supply contracts, many of them or some of them reserved for micro and small enterprises. Under universal health coverage, the retreat appreciated the remarkable growth in the number of Kenyans who are voluntarily registered for the social health insurance, which scaled up to 23 million from 8 million under the defunct National Health Insurance Fund. Expanded access to primary health care and scaling up of community health promoters, training and deployment is contributing to the gradual transition from curative to the more affordable preventive health care. Under the digital superhighway and creative economy, the retreat noted enhanced citizen access to government services, e-commerce, and creative opportunities enabled by expansion of fiber optic cable network. Onboarding of government services on the e-citizen digital platform has rapidly expanded the citizens' access to government services, cutting costs by stemming corruption and cumbersome processes, and remarkably increasing. Hoigo muske Raila Odinga nereka gukwana na waziri nigo anyarire goteba buna serikali iga yokubwatana gosemanekanete na broad based government nigo bono ebwate birengerere bya gochase abakenya nekero bono anyarire kwerera buna nigo egotegerera ebirengerere bya abakenya ebyo birachikoba bigosira ase ogwikirania amagendero ao nabo igo okobanga emeroberio ya amatuko gose yebinto biri biraganirigwe kwekerwa goikiranirwa ase amatuko are evosio. The persistent concern going forward must be, are we carrying the people along
You can be flaunting figures and so on. You have done this in the field of education. You have done this in the field of health. You have done this in the field of agriculture. You all those statistics. But are you carrying the people along? Every effort must be made to ensure that government policies and programs are consistently inclusive. Government programs must never leave anyone or any region behind, regardless of how the people voted in the last elections. Pursuing inclusive development agenda is a strong basis for the people and stability of the nation. The persistent question all government officers must always ask is, might we be leaving any part of Kenya behind as we implement programs? It's a pleasure to join you at this third retreat and midterm review of National Executive. Needless to say, I was not at the first and second retreats. The views I share here are therefore those of a citizen who has watched from outside as the administration has struggled to deliver on its pledges. There are views of a consumer of government goods and services who has also had the privilege of running a government. Above all, I will speak as one who has journeyed with Kenya and who wishes this country well. I believe strongly that no matter our disagreements, our visions and disappointments, we have to have a country first. We may hold as lofty visions, as we wish, but without a country to implement the ideas, they will remain mere wishes and deferred dreams. An imperfect nation. Abarai Croase eche kanisa kuse Croase kanisa ige Anglikana abare aba bishop ni gobono banyari kugikiria ebikorwa bya banyanyimbo gutumika chinguru wetania ekerengo naboigo bakumuboria umurai bwense anyare koneke buna umurembe onyarire koenekiwa ase chinsemo chonse yense ya Kenya nigo boigo banyari kuboria ekiombe keri gya DCI kusikyo gukora obutuki aiga ase ense ya Kenya Kenya gutuguterware kiagira ngira abake gukorera oboene gocha ase abakenya ane muno ase gukora obutuki ase amangana buna ekerobono abakenya bagenderete goitwa ase chinjira cyobututukano. We express our disappointment that President William Ruto has virtually failed to stand with ordinary Kenyans who are the target of police brutality. Mr. President, sir, come out and use the powers you have been given by the people of Kenya to bring sanity to our security forces. Time has come that a body like the DCI should be phased out. It has become a dreaded unit used by those in power to harass Kenyans. When Kenyans demand their rights, they become the enemies of the government, and police is used to harass and silence them. We don't deal with dissent by silencing the people. We come out in the open the way our Lord Jesus Christ did, by responding to their needs, frustrations and helplessness with compassion, not with bullets. I know there is excuse from many police officers that they receive orders from their bosses. To this, we simply say, refuse those orders if they are not human enough, if they are not moral enough, if they are not legal enough. Refuse those orders.
nje tinarenge mukabira nande korende namagendero nari gusabira abakenya ekyo ne chingwana chae umoske Rigathi Gachagua kaukona kurwa ase county ya Meru rituko olia rero nigo bono anyara gusanga negati ya barai naboigo abamenyi bechinsemo oime county ya Meru nekero akubore apuna nigo anyara tukutugutwa kurwa ase serikali ekiagera arenge korera obokoreri obuya gocha ase chinsemo animono kurwa ase orogongo rwa Mount Kenya egati ya barai bali banyara kwemurungania na barabu igoro yopokoreri kwe serikali yeiga ya Kenya Kwanza ngamo no yorenge mawaziri omukuru woboremi umoske Mithika Linturi naboigo nekiro bakubura buna asubuchori bonna bure bosyo abakenya wika bachigwecorera umurai uyu waganeti. Kwa nini Nithi Bridge ulituambia ukiweka Biblia chini mwezi 6 utakuwa umemaliza, umekataa? Sasa mimi nikimwambia mambo ya Meru akasema mimi ni mkabi, akaita hii wabunge wenu wa Meru akawadanganya. Mimi nashindwa kufanya kazi Meru kwa sababu ya Rigiji. Nisaidieni kumfukuza ndio kazi ifanyike. Tangu nitoke kuna kazi imefanywa hapa? Sasa shitaka moja nilipigiwa pale Senate. Ati ile makosa nilifanya pale Senate na wabunge wenu wameunga mkono. Senator Kadhuri amesema ndio. Ati makosa ya Rigathi Gachagua ni kununua shamba Meru. Si mimi ni mtoto ya mama? Sasa mimi nikinunua shamba Meru nirudi nyumbani nikuwe karibu na watu wetu, iko makosa? Sasa huyu senator wenu, hawa wabunge wenu wanaweza enda aje kufukuza Rigathi Gachagua ati amenunua shamba Meru? And out of the 10 counties that supported William Ruto, 6 of them were from the Ngema community. So when we ask for proper return and reciprocity of the support that we give, it is not that we want to ask it as if we do not deserve. Ni haki yetu tunaitisha. Tuko pamoja? Iko kwa kwa nini nchumurigireria nigo bagoteba buna amagendero nigo bagosaba ikiagera chikura na fo obagite ose nigo bagosaba amagendero ikiagera eyo ne haki yakira omukenya wikira ase oroboti oru no turachi gukorera ikiunga chinsa inye chia obono omarago bakorene nekero ngokuganiria e weekend ngia kuroiga egetasene kiagetembe TV titukeriga reju mekero wachakire e weekend yao onyara gukora ali omoyo guganeti korene okore ali abutachie koba kokwirana ekero e weekend ekoera nakoro asensemo yebimanyereria nere Wilson Makore studio kabire Kevin Ongeri nenje nkuru kwa Matilda Obayo korene nkogotiga no bosemi ebwagetembe no mugaka ochoi Bagaka ninjo ninjo etembe ninjo dorome mangana mazu bangina ninjo muri mange to mwenga oengoke muri mange to mwenga tigapi oyo kukwana mangana mange muri komo okukwana mangana mange ure muri yo kwende kuchegeza ayetika kumwamiriri ere tigata kuna mangana igayata kuna kole ikyo kumubuli muri mange to mwenga datondane oengoke kuna kwato boirire mwengo lyoye ke na umugusia terete no ngane abaya terete naki nkimubona gukumeri obwo mbwato bwaire mwengo lyoye nene nkwane gari yambo bongo ubuno bwato bwaire mwengo lyoye ochikoge chomoto okoyiri omonta bwatero lya yari ko nene nero ya mwito omonta arengere ngombe ya nero ari yo makoro tachoigo yamugokora maino usotwe kam obwo to de obwo bwaire mwengo lyoye usenge tukwate gukora bono riwo ngene tuna kogekora ya koreterera nene nigitukiao ekiao na kige okoria obwo mbwato bwaire mwengo lyoye Bagaka ninjo etembe ninjo dorome mangana mazu bangina ninjo
Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya Nchere amone company ya mabati Rolling Mills yuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda usialia utagete showroom yetu nigo enkare iyuerengia na boigo ekogokie liso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate etime tembo abo bagokora mirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo chotebererie kende kyonsi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asimigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerungetato asama mabati alia aye chigage emerungebire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile grows na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukonyagwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati yiga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya sigika ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yegotoka se enyumba ya Uhuru Complex imiyumuchuyigo musongo eyuerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.